30 batainai batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote. Shaltang Tripura Lok Sabha Kendra by Khobja 30 Vidhan ni first round paimani yagulo BJP CNA batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote. India Alliance CNA batainai Ashish Kumar Shah vote mankha 35,197 vote.
सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote 15,042 vote India Alliance wngwi batainai 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197 vote सालतां त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र बै खबजाक 30 विधानसभानि फार्स्ट राउंड पाइमानि यागुलो बीजेपीनि wngwi batainai Biplab Kumar Deb vote mankha 1,15,742 vote India Alliance wngwi batainai Ashish Kumar Saha vote mankha 35,197